Umbutho we-EFF uziphelisile intshukumo zoqhankqalazo olujoliswe kwiivenkile zakwa-Clicks kweli okukuze emva kwentlanganiso phakathi kweliqela namagosa aphezulu akwa-Clicks. Inkampani yakwa-Unilever neyakwa-Clicks zivumile ukuba intengiso ibixhonywe kwiwebhusayithi yakwa-Clicks ibinobuhlanga. Onke ke la maqela afikelele kwizivumelwano eziliqela. Ukanti abantu bavakalise izimvo zabo ngesivumelwano phakathi kwe-EFF nevenkile yakwa-Clicks. Isinqumo esihle kakhulu esesithathwe ikhampani yakwa-Trizem kanye ne-EFF. Lonto izoshibonisa nakwezinye ikhampani ukuthi ucalucalulo alulunganga. Singabantu sonke kufanele sihloniphane noma uyikhala enjani. Ngoma no-Clicks ngokuzithoba ke uzibonisa uburongo bawo. Kodwa ke nayo i-EFF masithembe ezobhasari azizonikezwa abantu basondeleyo kuba uzinikeza abantu ababona abantu abazidingayo banganiki ifamily zabo. Siyabonga kakhulu ukuthi i-EFF ne-Clicks bekwazi ukuthi bebonisane ngehleli 1. Sithembe ukuthi u-Clicks ufundile isifundo kulento ukuthi bengaphinde beyenze not u-Clicks kuphela nezinye izitolo zifunde ukuthi lento le ebebeyenza ayivumelekile, ukucwasa akuvumelekile. Inkosi bona kuyisifundo nakwabanye lokho okwenziwe i-EFF kwenza kulaba baka-Clicks nalaba basena leyo nsila yobandlululo. Ngibonile babonile manje ukuthi abayiyeke lento lena. Wenze kahle kakhulu umsasazi u-Clicks ngokusidanela isenzo sakhe asenzileyo. Kodwa ke i-EFF asithi i-right lendlela ihandlishe ngayo lemeko. Noko nabo bathande ubahabaxa kakhulu. Kodwa ke siyabulela ku-Clicks xa sidanele isenzo sakhe. Nanixoli mina zenzo abathi bazazi. Emveni kokwenyelisa abantu bakuthi ngolhlobo bathi sinamachanda, abantu abamnyama inwele zabo zinamachanda. Ayonelanga lo mdliwa basafanele udliwa u-Clicks mangadlala apha.